جه دنگ امریکا ل واشنطن پایتخت سلاوورزن من صالح دمی جرب و بینر هجا ام ایرو خلک کنویا برنامه هفت رنگ جوارا پیشکش دکن کو هجمارک مجارین موزیک هنر زمان داهینان و روشنبیری ودحوینه به هیویما کو بدلی وبن ام جه استانبول و راپورتک ایوب دمیر دست پی بکن ری کومالیا مافن مروف یهاده با جاره یکمین پیشبرکا نونتویا کاریکاتوران ل بازار استانبول لدارخست ده پیشبرکی دا 128 کاریکاتوریست جه 39 ولاتان رونیدان سر مجارا مافن مروف ده ناوا 464 برهمان ده تن پینجه لناواندا چاندا ناظم حکمت هاتن نشانداین کوملا مافی مروف ایهاده یا باسکا استانبول لسر مجارا مافی مروف یکمین پیشبرکا ناونتوی یا کاریکاتور دارخست. د سه کاتگوریان دا خلاتا گشتی، خلاتا رومتا مروواهی و خلاتا جوری دا جسیونه ولاتی کاریکاتوریست بیشتری و پیشبرکی بون. ج اوکرانیای اولسکی کوستوفسکی د کاتگوریا خلاتا گشتی دا بو یکمین. د کاتگوریا خلاتا رومتا مروواهی دا جی کاریکاتوریست زندانکریی کرد مهمت بوغاتکین خلاتا یکمین گرد. جبرکو او د زندان دایه خزموی حاجب بوغاتکین د گرتنا خلات دا راگاهند کو او چقاس د زندان دا بنجی لی فکر وان آزاده. کاریکاتور زندان دا دنگ درتیه شرط خیلی زورن پری خیلی زورن نکنه کس باید تنه قلم تنه کهات تنه دفتر تنه دفعه حالت کاریکاتور چکرنه اونا مرا درسی که اونا مرا دینی که هم özgürlük mücadelesi, hürriyet mücadelesi hem dedine. Seroke ihade ya Baska İstanbul'u Gülseren Yoleri gava naveroka ve peşengeyi Diyarbakır radigine ku le Türkiye roj nine ku mafe mirov ne çevsandın. Karikatür yarışmamızı biz insan hakları... Ev beşbirk care yekem hükümeti qada navnetevi de lisser mafe mirovan pek ani. Legelek elaqedit. Jisünah velatan 128 karikatürist de 464 berhaman beştar bun. Lemetene pence berham nişanda. Em dilkaşın ku barriya hüner baletikşinin ser mafe mirovan. Xwarziya Mustafa Özbay, Aynur Epli, bixwe li İzmirê digirtîgehê hidaye. Epli jî di vê pêşbirkê da xelata rûmeta mirovahiyê ya sêmîn girtiye. Ji ber ku ew zindankiriye dêl wê va xalê wê Mustafa Özbay hatiye. Kazanın hal cezaeviye jina da demeydi. Yani böyle zaftıştaki kot yani canlardı çum yani büyüğünüm yani em qahrdû. Di nav 464 karikatûran da bes 5 karikatûr anal vê pêşengehê da têne nîşandayîn. Di her karikatûrekê da peyameka taybet û kûr derdikeve pêş. Eyüp Demir, Dengê Amerika, İstanbul. هنرمند کرد سوریه نافدار خیر و عباس که بشداری کنفرانسا کردن دیاسپورای لبرلین آلمانیای بو دبیجه او وکو هنرمند پشتگیری دده هولن نزیکرنا جواکن کرد لدیاسپورای خیر و عباس و هنرمند نافدار دلنیا رزازی حسن شریف یکبون ایوب علی لدریجیا دروجان تبلی کنفرانس بو هجمارک استران جه آماده را پیشکش کردن و براسی جی به دل وان بون. جبو که ام بهتر بحثا رولا هنرمندان ده هولین نزیکرنا روندن کرده لدرو بکن نها هنرمند خیرو عباس جه آلمانیای بریا سکایپ بمرایه. دم باش ما مستخیرو موزیک ده کار رولا که چاوا ده نزیکرنا کردان ده بلیزل گور خوندناته. بیرو بهاری من دا هر تم رولا هنرمند هیا چه علی جواکی دبی چه وکودیت یعنی او کنفرانسی دیاسپورا برلین یعنی مدید پشتی کنگره بچه اهتمام که تایبت براسیل هنرمند دبی لین رولا هنرمند هر تم هیا ناف جواکا کرده بیرو بهاری من دا معروف کاری گلک رولا بلیزی لی گلو چلو
لأنه فقيري هنرمند جيت جارنا دبي رشا هناك دبي سبيا جارنا دبي كسكا آلية دي تر سياسي دبي نا والله الصورة هليك الجوري خا لي هنرمند وتهيبتي هنرمند كرد بهوركن هرقاف جبو ملتي خا وهرقاف جبو ولاتي خا لأنه أوجي وكوي ملتي كرد بندسته زاني هنرمندي كردجي بندسته جبر في قال لك قافا كباش بو اف كونغريغول برلين تشيبو از بينم قافا كباشا يعني جبو حمو او كسيغو هفدون ناسكرن وجبو رولا هنرمندجي باشا ما مستا اگر ام بدن برچاوان کو يعني وكو هر ملتكي كرد نتني وهانه ناکوکین سیاسی نوین عالیین ام بیجن پارتیین کردان ده هنه ام بخوازن نخوازن تدبیجی لگور باوریات هولین وها و باشتر ببن اگر بهتر تدا هنرمند يعني دنگ بیجن کردان کسایتین وکوا او ناوند بن يعني لدور و کون ببن و باشتر بالگور خواندناته طبعا جو لي اسبهور ناكم او ريبنا هنرمند انه او تشتيت سريويده وخيالا جبو ملتي خا ازبهور ناكم ام بقنوي ارمانجا مظن يعني قوب هنرمند بي لانه زعيفون ديكيتيا هنرمندا جايد في ام راست بيجن زاني لانه هر بارتيكي هر هيزكي هنرمند بآلية خود بريا جواكا هنرمند الرولا هري مظن لأوروبا أوجي براسي شبرزة بوا بلا بوا هري يك السر آلية بارتيكية مروف نكاري برحت أو أرمان جبو ملتي خوا جبو قلي خوا أو بروبليمي يعني وكان هام بيجن كارثتك مظن تشيد بي روجافاي كردستان إنها خطرك قال لك السر كوبانية يعني قرأت فيكي دي كده انها هنرمند تشلو هالساعات هذا تزاني قرأت هنرمند حبو الجم هفبانا تآلي نقرت معنا تهيز نقرت معنا وكسر بخوا جبو في ملتي خوا جبر في كيجي از دبيجم تشي دبيج كيماسي هيا اري قاف نباشن لجبو من از ديسه هيك كيماسيات بينم باشا از وگرم سر خاله براسی خاله که گرینگ علی متخواست ازو تبهورا ام ببیجن استرانه که بشکی استرانه که کدت کنفرانس دا پیشکش کری ام بهورا لگل تماشاوان تماشا بکن و از جاردن وگرم جمته دنگ خوش ما مستبراستی جی یعنی تو یعنی به آوایی که تو استرانه دبیجی کو هم به باندوره هم جی هنه کی دوری تشتن سیاسی جی اف جی خاله که گرینگش خو متخصص از پشتی استرانه جاردن وگرم جمته یعنی هنرمند بخواه چاوا دکاره خوشوه تبلهوی سیاسی به پاریزه یعنی ناکوکین سیاسی گلکن لی هنرمند چه جانرای که ادبی یعنی جورایی که ام بیشن ببورن یا موزیکی ته جورایی که موزیکی هیا که ته هل بجری بجی ها از وه جورایی هل بجری مش بو از دوری سیاست و ناکوکین سیاسی کفم بیرو بهوری من دا که هنرمندی کرد او چه قابیج از دوری آلی سیاسی دور کفم بهور کنابی یعنی ام بخوا وقتی دسترین استرالیا ما تبيجي سياسينا يعني ام نكارن يعني كتير لا شيء مدى لانه ام هي ملتك بندستن امنا كردستان هي ازاد نبوه هي سرخه نبوه
جبر في كي أسبا هيل دم يعني أو بالانسك نافرا أستراليا وأز بيجم يعني بغريبي سياسي هناكي شورش قريب از ميك تاكي تشي دكم لي از بيجم ام دوري سياستنا هنرمندي كردنا قدي ام بيفا غريداي ام بيجن ام نبيجن و باشا ديسا دمينه تشتين قشتي مع مستا يعني وقتها قلت بحثة غريبية بكي بحثة ولات بكي بيكو تيكا في ام دبين هناك نمونه هناكو ام بيجن هنرمند داكتنا آسنا يعني كو نافان ببيجن نافين كسان بدستراني خدا بيجن افا هنكي دبي جينا كوكيان هر حال از خازن و برسدن بك ما مسشتا او جي يعني تو وكو هنرمندكي نافدار ام بيجن كردين سوريا تلولات شي سترا ولتنهال درفجي دستري رولا هنرمند دما للناف خلكيبه وللدربي خلكيبه چه قاستي گوهرتن وتبخو وكو هنرمندكي هني هس چه قاستين گوهرتن ري فرقك قال لك ما اظن هاي كوقتي معروف دناف ملتي خدا بي وشعب بشعب معروف كاري هنري بكي ودناف ويجفا كده هنري خدشكي راستي هستكي قال لك قوينتي معروف دالي كان هنري ده للدوري ولات اوجي تيبتي كويا يعني الدوري ولات دي وقت زاني كلك ستران بسر غريبيه قلنا يعني بهور بك حتى انها في كل صالي ما سبنه كل صال المانيا شي ما دربي ولات من المانيا هي بوستك تجوي قندخه ولا روجافاي كردستاني از بيجي مش قامش لو بقرا حتى ذكرياتي ما يتشامله مجبير نكرنا جبروي كيجي براسي من قالك سترانسر غريبيه لي دناف جواكا خدها قلت بسر اخا خدانا تشتكي ديترو باشا ما مستاجبر دما ما كيما براسيات خازم برسا خويا داويش تبكم اوجي درباري ام بيجن ماينا تل المانيا يعني دورو برا كتل دميني ببيجن سرداريه تب بخلك كردر الوادري تشاوي وبتايبت تجي تشيوازي تايبت هي كو رنجا قالك الوادري او نكن بتايبتي استرانين داوتان تناكي تسترانين بهتر ايه ام بيجن جرانو تشتين ام بيجن تايبت ديكي دانو ساندنا تب خلك دياسبورا يا بتايبتي المانيا رتشاوي اجست كورتي برسوام بدي شاوا ام دقيناها از عين جويج فاكي قلت نافم ام ددنو دستينا مسر قالك تشتا ام دا اخفن لي باريكي زور يعني براسيجي هر يكي تشتكي فقريدا يا هنري لي بطيبتي وكا از جيغو از ليد بينم ام قالك وكا از البراسيل واغوندي خبم للروجافاي كردستان لي وكا جنابتها قلت براسي از كيفا من خطك هذه او تشتي استراني الضاوات او جي تشتكى او براسي جي نقو از ديجي ضاوات اما لي از تخازم تقيد ستيلي من كبار بيج بملتي من او تشتيقو از بيجم لايقي ملتي مبي از قالك يسروينا تركيز دكم و از هيفي دارم حتى في وقتينها قوس كاربم لايقي قال لي خبم داليه هنر ده قالك سباس ما مستاذ باورم قالك اجويجن حز كرينه تجي هنا قالك هشتا حز كن دنجه تجي تايبته ام تسباس كن براسي ام ما تخصكم ام بهتري في وقتها وبكل دم برنامج او قاستري دم جمره هي قالك سباس هنرمند نافداري كرد سوري خيرو عباس تجي المانيا مرابوي سباس زور سباس ويناجر براكي دمير اف 16 سالن بهنر اخوا ويناجرتني بالا يعني ونر اخوا ويناجرتني بالا خلكي دكشينه او بوينين خوا جنگه وكلابورا باجار واني بلگدكه برهمن وی لسر استا نافخوی و ناف نتوی هاتنه خلات کرن
پیامنێری معارف ئەسلان سەرداناوی کرد و راپۆرتێک هەیە. یەک جی وێنەگیرê serkeftiye bajarê Wanê Burak Demirê û ew di rojek xweş ya zivistanê de hatiye ber peravên behra Wanê û wêneyan dikêşe. Ev roj bo kîşandina wêneyan pir guncav e ji ber ku hewa vekiriye û bi rehetî şînahiya behra Wanê, qeleha Wanê û çiyayê Erekê dibîne. Wî jî xwe li ber vê xweşikbûnê amade kir û pişra jî li gor dilê xwe û zanebûna xwe li pêl dekneşorê kir. Ew dibêje ku ew pir kîşandina wêneyan hez dike. Ben işimi sevdiğim için Ez karê xwe gelek hez dikim û ger ku tiştên ez lê digerim di vî wêneyê de hebe teqez wî karî wekî evîn û hezkiriyeka mezin hildidim dest. Ez di wî demî de li derdorê xwe qut dibim û hemû hûlgiriyê xwe didim ser. Bi van hest û ramanan wêneyên min jî xweştir dibin. Demir di 2018 da dest bi wênegeriyê kiriye û heya nihe di asta netewî û navnetewî da hejmarek xelatên serkeftî wergirtiye. Wî her wiha di 2016 û 2018 da du pêşengihên xwe yên şexsî vekiriye. Herî dawî jî wê bi wêneyên xwe yên xweşik beşdarê pêşengeha çardana turîzm û geşteriya Anatolyayê bûye. Ev wêneyê wî qeleha Wanê jî herî dawî ji aliyê Wezareta Çand û Turîzmê ve hêjeyê xelatê serkeftinê hatiye dîtin. Bi van wêneyan tê dîtin ku em çi qas xwedanê erdnîgariyeka delalin. Her sal hejmarek zêde wênegir ji çar aliyê welat û dervayê welat tên bajarê Wanê bi wênekêşên xwe şahîdiya jiyana xwezayê û jîngeha wê dikin. Ez jî wek xelkê Wanê bajarê xwe bi rêya vê pêşengehê didim naskirin. Karên ku li zanîngeha Wanê lîsansa bilind dike serdana pêşengeha wênên Demîr dike. Wê bi hilgorî wêneyan nêrî û nêrînên xwe yên derheqê pêşengeha Demîr da wiha anî ziman. Ev dere bi xweşikbûnan tejiye û mirovên vê derê pir kubar in. Hin ji wan jiyanek pir bi rêzê jiyan dikin û ev pir bi qîmet e. Min pir hez van deran kir. Ev der hem bi aliyê dîrokî ve hem jî bi aliyê jîngihê ve cihekê pir xweş e. Wênegir Demîr jî pir bi serkeftî ye. Perspektîfa wê pir baş e û delaliya mirov û xweza vê derê gelek baş dîşanî me dike. Demîr beşa wênegeriya zanîngeha Wanê qedandiye û li hin saziyên fermî perwerdayiya wênegiriyê jî daye. dijital çağ olduğu için Ji ber ku em di serdema dijital dane û ger ku nekarin makîneyekê bikirin niha destê her kesî da telefonên bi kamera hene û dikarin bi telefonê wêneyan bikişînin. Tenê xwestekeka min jî wan heye bila kameraya telefonê paxij bikin û telefona xwe wiha bizvirînin û paşê bikêşin. Ev tiştê ez dibêjim pir hêsane lê bikin. Ew bi taybet bi wêneyên jiyana gundan û xwezayiyê hatiye nasên û ji ber vê yekê pir kêfxweş e ku di vê serdemê da gelek çand û hunera erdnîgariya xwe bi wêneyan qeyd kiriye. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan. نویسکار و هلبستوانی عفرینی نوری بکو یه 83 سالی به نویساندن هلبستان و بیرنامه و چیروکان زورا تنیتیه دبه. بکو نوج هرما شهبای در بدری دیری که بویه و ایشا دورکتنا جا عفرینه دناو هلبستن خدا نشان داده. جیرو میتانی سردان آوی کرو او راپورت آماده کر. چاوه من جبو چت دگری ای فلک هيا كل إيه بما ضاوي ببا أبشبن رشو طاري ويجوان عفريني نوري إيبو بكو كوبتمن خوا هشتو سي صاليا جانا خوا بنويسي بورانديا هم نويساندنا دردبرينان و هم هلبستان و هم چيروكين باوو كالان بكو دوان چند روجين داوي ده جسدما ايريشن لسر هريما شهباي دربدري باجار ديريكي بويا و جعالي ريفبريا خو سروا هاتيا بجهكرن او نها دوی اوده ده صبر خو بنویسه تینه و دمن خو پی دبورینه پشتی کوپرانیا نویس و پرتوکین خو بدلکی ایش لشه بای هشتنه دوی تمنی ده کو تندرستیا وی نزیده باشه وی ایشا در بدریه د جاران کشاندیه
و دناو هلبست و نویسین خدا وی هستی دده خویا کرن. برتكل من هنا برتكل من جي لشهباء مالاك وعملي ريد ردنشني لشهباء مان وبرتكونا جي يعني كو كاتي نبر بال جي خانا يعني مرا كاربا الحين دا باش مرا كاربا بينا لنا توز ودومان وروج هلاتيه دا بهشتا قش لبر جابه من خيان دا پیمان بکم جوارا بواهی بینه توز و دومان بچه نما کتل بینه بکود بیجش برکود دما واندا استدما قیدن لسر زمان کردی او فیری نویساندن و خوندن زمان کردی نبویه و پرانیا نویسین وی نب تیپین کردیا لاتینینه لیج برکو نخواستیه هست و رامان وی وندا ببین دست بنویساندن کربو ولات اما تو چه رندی چه شیرینی بختوارن تخاشو تأدين جبلي دردبرينان و هلبستان بكو چيروك و متلوك جي نويساندنا و حتى نها هجمارك جبرتوك و ديوانان آماده کرنا چندك جوان هاتنا چاپ کرن و گلك جوان جبر زحمتين آبوري هين دستن ويسن چيروكي روبي و رز چيروكا روبي صوفي چيروكا ماسی چیروکا کو تشتک تک حال نجر باندیا لی و نگره وی جوانکی مینا نوری بکو یکو گهشتیه تمنکی مزن و دروشین تایبت را در باز دبه وکی زورداریا در بدریه و زحمتیا بهیستنه هی خودیه هشکی و بیرانینکا خورته و مجارن تایبت ودکه و نیرین زانست دیاردکه و هلبستین خواه بهشمندیک زلال دخوینه حوجداریا وی هیا کوز سازین روشنبیری خودی لی درکوین و بخلکن دوری را بدن ناسین به تایبت ین هرما دیرکی کو او نها لی در بدر بوا جیرو میتانی دنگ امریکا دیرک لامستردام هولندا د اوهیا دیرک کبناریا ست سال 17 آنده پیشانگه که روناهی بالکش هات لدار خستن کو الهام خواج آفرینریا در دور و کشو هوا و خورست گرتیه کاورنم به هفره تماشا بکن گلو تایبتمندیا ویش پیشانگه چیه و چما او اوقاس به نافودنگ بویه دیمنینجی بناوی لسرنسر سربانه دانسه دکن کریک ماسیان کوسی همو برنگین زندی لهندره و آواهیا دیروکی تینه پیشاندان اوستر کرک مازوانیا و پیشاندانه دکه به روناهیا 36 درجهی دنگ دیمن و میماری گلک بدو میوان تینه حوجنه کوخل سر پشتی درج بکن و جه پیشاندانا کل سر سروان پکته کیفه بگرن So, like the goal of this experience is really آهنگه ری بدن مروفا کو او رواتیا که گیانی بکن لو ما ارمانجا جمداندن ها دمی یا کو بالا مروفان دمیجه بیر بکن و ببن خدانن شیارابونا گیانی ام دخوازین آزادی ها بریاردانه بدینه مروفان داکو او بخو و تکنولوژیه شروع بکن پیشنگه بدنگی و دیمنی چیروکا افراندنا دنه ودبیجه پیشنگه وک افراندن هاتیه بناف کرن وک ناوک گنجاو جبو جیه اولی کوته پیشدان So Genesis, the story in itself. نوع پیشنگه افراندن چیروک بخویه مبرجی لباجارن جداوه پیشنگه کرن لی اوه تایبته مموری آوه دیار دکه چیروک همان چیروکه لی بتواهی آلی گور و آواهیه هاتی اساس کرن ولو ماد بدبرکی پیشکاچی روگه. برپرسا پیشنگه سوفیا دبیجکو وان هنر و تکنولوژی آنیه جمهف دا کمروف بریک نوجن هنری تجربه بکن. بو مواد یار بیمروف جبو تجربه هنری هر دم لتکالین نیدگرن. اف پیشنگه ها ریکو نوجن کمروف و بکه جبرکو تکالین هنر و تکنولوژیه. پیشنگه هیانها لبارسلونا، فرانکفورت، لیون و لگلک باجارندن ین جیهانه هاتیه درخستن.
لی اویا لامستردامه جبرجیه پیشدانه جوره که تایبته دیره اوسترکرک ده 1671 دهاتیه وکرن. دما امستردام ناوند کشتی و بازرگانی دریایی یا هولاندا بو. ده 1969 ده جبوکو آواهی جهلوشی نوره رزگار کرن شارداری امستردامه به پریک پر هنده کری. در ده 2022 ده بو جیهک جبو کنسر پیشنگه و آهنگین هنری. لوما میوانین پیشنگه ها افراندنه دکارن بخواه بریاره بدن. کوکا او دخوازن جمیرته اولی یا ویجیه یان مابستاوی یا نوجان کیفه بگرین. I think what's great about this show is that it's for تشتج همی خوش کو اف جها جبو همی تمنایا و همی جورن مروفانه. لما هندکارن مینا آهنگا گیانی و اولی ببینن. هر جاره نیزی 105 کستکارن پیشدانه تماشه بکن. هر یک میوان لگور دل و دیتن آخوه کیفه دگره. The flowers. کلیلک و بشاکوروش لسر روی عرده دگارت پر عجیب و پر جوان بو. پیشنگه ها افراندنه لیدیرا اوسترکرک یا دیروکی یالlı Amsterdam de 13 berfenbari de hatiye vekrin. او اوی د داویا سباتی ده بداوی ببه. هر پیشندانک جبو 30 دقیقه بر دوام دکه. Özlem Yasak, Dengi Amerika. به وی راپورته هم دگهن داویا حفترنگا ایرو تاجاره کدن سلاوی من صالح دمیجر و هفکاری من لکنترولی بوا هر شاد و بختور بن.